Сегодня 28 ноября 2014 года. У нас комиссия суда по окнам Тарбука. Нет. Да, a vi ste? Svjedok. Samo da konstatujem prisutnost zastupnika predlagača Branislave Zorić, dok nije pristupio protivnik predlagača, direktor Velibor Tošić. Punomoćnik predlagača dostavlja uplatnicu kao dokaz uplaćeno predujmu troškova što ste dostavili, to se navela. Predlagač u svemu kao u predlogu odrete, sud donosi rješenje da se usvaja predlog, da je dozvoljeno obezbeđenje dokaza i određuje izlazak suda na lice mjesta. U prisustvu vještaka građevinske struke Dragoslava Mijuškovića iz Cetine. Predmet obezbeđenja dokaza je utvrđivanje uzroka propuštanja vode i postojanja vlage u predmetnom prostoru, kao i kvalitete izvedenih radova od strane protivnika predlagača. Sadrži se od sljedećih vrata i 3 fiksna otvora. 3 fiksna